muno kuyanga likoni ya mbungeni tuona kana budget ya mwaka wa ngili ile miongo ili na ina ngili ile miongo ili na itano ni avikia kwithi wa iso mwana indi isu ni amwe kati wa mavuala tumanengete witu na tukwithi wa tuonengelelia mo kwa uliku muthinyani wa umuthi na indi nyeni tawamasi wa kitakanolo kunengelelia movo kwanze ya meko ni Teresia Mwende ani amwe kati wa mavuala tumanengete witu ala tukumbanesye ne bamwe na Minista Muvyani wa Kinandu kutangasa bajeti ya mwaka ukite wa serikali ya trilioni nyava la sekta ya kisomo na uiti nengeto mwanya wambe. Ni muthenya wa katatu uyu mutandithia Rosa Mukulu wa ya serikali ya kaunti ya Masako imweve milioni 5 ila watho isi serikali ya kaunti ya Masako miliona ya mumbea. Muyumbe wa Yata Robert Basile asiano kuongela ilo viasi ya basari kukwatamba ukisomo na amaniwa kusoma matena dhina. Na serikali ya kaunti ya Masako yenda enende na atongo imakwatianie kwa ile maundu mau kuisioni kivathukanio. Wilingi wa maovo. Kalivo inge musese mwendo atunengewa ni wakuyulua maovo maitu muno maovo makonetie budget ila ya wiki ya kwithi wa iso muthenya umuthi ni Minista Muvyani wa Kinandu kwisila mutandao wa Facebook ni Mutongo TV kana utuandike utumani mukuvi kwisila ile 3-1-5 tuambia maovo maitu maovo mande kwithi wa mayuwa niwe mwandiki utoa maovo kuma musini wa Ilovi na Ulani Benjamin Mwaka makonetie Minista Muvyani wa Kinandu na Ulani Njuguna Ndungu ni watangasa ya enende umuthi budget ya mwaka wa kiserikali wa ngilile miongo ili na ina ngilile miongo ili na 5 ekonete trilioni ina naindi kwena na Minista Ndungu ni kana sekta siavata hata kisomo uiti vamwena uthukumi wa serikali sia metuko ni sio ikwatie budget nene no kana kuyanisia mawendi ma enende alama tesa kwetela na menda iloviano kana uthukumi wa sekta hii kuendea kukwama kana ute kukwama naindi livotruthi watu nengelelio tusongete na mbe valali voti ngetruthi watu nengelelio nilivoti konetie maoni ma ayumbe ndini wa mbunge nene na alame ndini wa mbunge muthanyani wa muthi kwithukisia livoti nimekwithi wa maitu nengelelia kana tuthi watu nengelelia livoti konetie maoni mo yulwa budget na kana moni metikilana nayo kana moni maliana nayo muno kuma ilembetani ya ukamba ni motuthi watu nengelelia na ndi enda musese uturavia kana wenu kukwata mbau budget ila ya somo muthanyani wa muthi kwisila Facebook ni Mutongo TV ututie utumani wa kuvuna tuthi watu soma tusongete na mbe nende tuisonga nambe musese mwendo watu kunikila mavo kuma kuya ngalikoni ya Yata vala enende mbe wangili ile kuma isione sia kivingoni nalani Yata kauntini ya Masako nimekwatiwa kutethekana mulati wake huo ula umetendongoni imwe ila yekisione cha mayone ungua serikali ya kaunti ya Masako kwisila MCA wa wodi nona Ulani Francis Kitaka enende aya ameweta kiwuke takidha keune komunene kwa enende muno kula mae kwa kutumia kiwuke ovamwe na kuvanda mboka wengi athukumi alama thukuma avani mekathie tamiji maiweta tayithi twa manenga kana yithi wa imanengelelia wi atu kwatiania na ke mwandikitwa movo Ben Musau kithitoni cha 11 wake woisione siandalane kauntini ya Masako Chemi yuyu serikali ya kaunti ni ambesi mulati wa kunyaikisia enende makivingoni kiwu kuma ndongoni mwela ikisioni kiwu kila kikwatigwa kuthima skuluni ovamana masivitali kisioni kiwu itovikia unaye kisia mesingilile mobika kufaidika ni muradio uvikia kwazo evinda nini ya mwayumwe na chuma kimwe kuvikia na kuthala kwa anduma kisio itha imwe na tanu tivikia mwe wa mwanza itovikia na umuna kisia kiwu kitheu kisio cha kuvikia na utumia na wala mwisi kana uima wa mwe wambe ala kiwu kisio kiwu ni cho kimwe katika basic needs ya mundu na tena mambo ya kuondoa project ile yende ya kiwu ile kuma mayone ukakwa staffu area kalima kalimatula kivingoni soko kivingoni primary kivingoni secondary na kivingoni dispensary kuyanana na NMB isioni ithini kana kiwu kitha na utethio munene vala mai kwitha makao kitumia nginya ona kwanzia cianema iria ta mama tuthire tuthinitwe muno ni kiwu
na kiuki tutaithie basa tukakua kiu na mongo tukathina binde nene muno twimanda kiu na kiuki cha tuthengea ba twethwa twino ndwa kwitethia no kethia no tubande omboka ba tukakwata mbesa kethia tuyuthina muno kwithita kwina thina wa jundi no agecoki nututa kalima kale matula ngalea kwithia thumoka manda kolia kigupa ya mayoni alama kale matula mbia kwa uro mola cho kigupa mayoni na ndo kethia ni mauku binda yingi ila mena manda mbesa kana maithokoma kuikoja kigu kuwinde ukethia thumaka kwa ni no yone kiati kwele lone makama kosa kigu na maiso kama ndone mo athukumi alama uthukuma mulati ni ona moyuyu ni makathia utongo igwa gavana wa Vinya Ndeti ovamana MCA wa Kisioki Francis Kitaka kwa kwitha mulati uyu manengete ivuso ya kuthukuma muradi no ndwete wena ndo kuma oka ithirite ya ni bita imwana ibeli wena job creation ndio ndio thukuma tunakaleta mana muno binda ya lakini mama unekineza tu mutunga mubya muno ndwale muradi tu tu mwa ya donge kenda tuende na ithawe twasitu nago kwa wile nitunga mubya kwa serikali akaunti ya Masako ile tongwe ni mwandu wa Vinya Ndeti na moyumbe wito loko tu apichako Francis alwa Kitaka kondo initiative ya kuwa kiyo chando na kume utekambuyo Vilingi wa Mauvo Mutongo TV kumava kaunti ya Masako nyenita wa Ben Mosau Tiondini wa kaunti ya Masako na ke minista muvyani wa Malelu na ukui kaunti ya Masako Rita Ndunge niwenda enenthi na tongo ikukwatiania kwa ilia maundu ma ukuisio ni kivathukanio kaunti ya Masako. Rita anena ke kavindani kalawa atambuka kangundo kuthuima kiwanza cha ukui. Kangundo kila kithitwe kite uthukuma miaka mingi bala waikithia kana kiwanza kini kikuciokethia uthukumi vindani kuviyukite na kuma muthenyani wa one sindu ila cianangiwe kiwanzani kiu nisithiwa yambia sevua boni motesia kuma matunguloni waina mavoa sukwa uliko kiwanza cha kuicha kangundo kila kitu na thina munene ngali itaulika kana matatu itaulika kiwanzani ki kuma mathino kiwathukanyo na lama ende na uthini kiwanzilika ya kaunti ya Masako kwisila muvya uyu ukui vala minista muvyani wa ukui Rita Ndunge wadesekana ki kitonyeka kwisila ngwatanio kati wa tongo inaene nthi mwana mataleva la matwa matatu na ngalingi pa kangundo bus park ino undu mukona yimbitwe ji neglected na ite uthukuma kwa ibinda ya saa na indi nienda kwasia kana excellency the governor of Machakos wa Vinya Ndeti ena maono maseo makuvingwa kiwanza ki kenda maundu maukui maseuve kenda matatu situ siambiye kulika nthini na kenda andu mava kangundo na nginya Masako county yonthe maike kwimbwa na uito kana vinya kana izuizi cia transportation kwa u andu makangundo na nginya tongo imakangundo ni namukulia kwa ndaia tukwatani na kenda kiwanza kiki tono bingwa andu maito matone kutetheka ngi tina kutambwa kiwanza ni kielesekana niva kusi ungiwa sindu mbingita siuma nilesileta utumika ndino mondo kiwathukanyo kiwanza niki na serikali ya kaunti ya Masako ni kwithwa yosa matambi ma kutungia siuma ilesi avetangiwe no kana kiwanza cha ile kitonya utumikanesa maono maseo makuvingwa kiwanza ki kenda maundu maukui maseuve kenda matatu situ siambiye kulika nthini na kenda andu mava kangundo na nginya Masako county yonthe maike kwimbwa na uito kana vinya kana izuizi cia transportation nitukwenda uvingo wa kiwanza ki na indi umuthi pamwe na timu ino mumiene baba administration ya kaunti ya Masako nitwatembea kiwanza niki nitwethia oundu kiwanza ki cha sauvitwe ungini walikile kuku siuma siojwa na andu matesikie na indi kiwanza kini kikwimbwa kisa ubwa kwambililia uni na indi kiwanza kiki vingwa oibinda itapitukite ndini wa 2 weeks vaingi ayumia ukanyo kwa lametheo na mituo ya kungia siuma na kuvingisa maundu maukui kana kwete wasio iwetakana ni matonyoso matambia makimia wetho makakwatwa maito aisia maundu taya ni ngumia ukanyo muvyo kwa alamesi mena kuoko kuasa kwa kuja sindu sia serikali takuoja sioma hii na kukuanga miomo na kukuanga sioma ila siku iki wandhini wa kiwanza niki makome kuma kuita BSU otherwise serikali kuoko kuasa na ni kumose atua
ningwenda kwasia ingi kana kiwanza kina twende na kuseuvya mataani mekwa kanwa nesa twina mulika mwizi baundu mukona na indi ni mukona ona fence ichoki sioni si useuva alame kuimba maitumia kiwanza andu mama tatu abiria on the kuimba na sio ndeu kuimba kwina cheni ona security imba ya kutosha ndo mai wanza wetakana metro iwi wanza nikiwathukanyo ni serikali ya kaunti ya Masaku kuikithikana sio nesi ya sina uthukumi kana nsi ilo vile itonyo kweta maundu ma maendeleo kwi mwene nthi ona nginacho ni seumiwe miomo seumwa nikikwenda langi na nikikwenda okuseubwa banini na within 1 week 2 weeks maundu ao ndhe memba mema seuvye na eti quick ya entrance pala ngalukwe ya tricky ya entry pala ngalikalikila na bala ikaumilila kenda itone kuiba revenue kenda tutone ku increase revenue ya Masaku ndini wa Masaku county simbingwe kenda matatu sito wese kwithia sino kwi na andu maitu mayuthi kuasa tayuyu andu mabaka ngundo membetwe maithi ku yatala kukwiwa kwo na uyesa kwithia ni mabingise kama no ndini wa ukwi Excellency the Governor of Machakos no kwimba ebingwa kiwanza okavindani kanini within 2 weeks ngundo kaunti ya Masaku nyene toboni mutezia Ndi musesia tuyo nthini wa kaunti ya Masaku kwa muthenya wa gatatu kiatianisyo ula mutandithia Rosa Mukulu na ukueta ata wathoesie muvia wa uimi wa serikali ya kaunti ya Masaku miyo ya uimi ya latwa kimanza cha shilingi milioni 5 ni waende ya kukilia kiyo chake kui gavana wa kaunti ya Masaku Mwandu wa Vinyandeti alikilile kati kuikithia kana ni wetikiliwa kosa mali yake kana aivwe ilovia ila utaite serikali ya kaunti ya Masaku haiweta kana undu uota ulikililo ni maofisa mandeve ya yulu serikali ni akaunti ya Masaku ala meoneka maivekea na kusi ya mutandithia u ndakakwate aki yake uyuka evindani ila miyo ino yende na kunyaikwa kwa ikundi kivathukanio kauntini ya Masaku masani ma utuku maofisa ma muvia wa uimi kauntini ino namo ni maende na kusimia metho kiyo cha mwaitu unona indi nilivotitolewe mbeangeniwe Dan Mongela na all documents na nasuma kuye miyo yote no tukusiniwe wa mwezi na nienda serikali imane haki ni lazima itendeke mutandithia Rosa Mukulu na nena ivindani la watambuka kwa muthenya wa katatu maofisini ya mamuvia wa uimi serikali ya kaunti ya Masaku ni waelesekana nundu wa kuthatia muno wona miyo yake yende na kunaicho vathukana wendi wake ona kutwika numinite kumanda maofisa asuma muvia wa uimi kumanda usungio indi akaema kuukwata kila muthenya moka utukuma kakuya sindu imwe nusu nundu tayari maumisie mbesa cia muradi maiva mundu ula utaete miyo na unienda ali Kenya nzima ona andu mafida ona ma women rep muke munda bie ibetiti na nyasomba kendi na andu ala mailotu suvia nundu yumiyo yakwa yiva ndina contract na account kumaete miyo makosa makwa kwitha bani kukengwa niete miyo ba moke masisieni meunenga LPO kumbe miyo maenda maete bama kunebisa magenge dona imauye na mali maiva mundu usunge makumi like na kya kona nyamiyo yake lakini nundu tiandu mahaki miyo makuwa one by one at night matwaye anainji ma Kenya ona mwene muradi uwa kondia no ukako kaisisia tumene chuwa elesekana kuendea no manda nzia cia kimeo kumanda undu kutungiwa miyo yake kana kuigwa shilingi milioni 5 ila wathitwe kuigwa aete miyo eno wito umwe kwa Madam Governor. With all the due respect I give her, I'm going to take legal action against these officers. Alama ugwa sindu cia gotuku na alama naivanie na nienda madikilie mundu la wa maete ye miyo ba nundu si halali na hata wao wanajua na ndio wanajificha na niambia na kumatwa kotini na kumatwa ameko investigations maelesia omiyo ya kwa mekwa no tukunikietha niyo na mayelesia mundu usu waitie aitie indi na maimumilia mamubithite niki magumila niki akoneka undu nyangu ko kile miyo ngasi yakwa mundu usu ngia ibaye makukila kasi aye miyo ti yakibetikini yakwa iki aimeona kila kimana nikuka utukuta ingi makalikila abu andu matanesa ukamakatolo cha miyo na kibindu nundu ni mesi ni ingei
na hatua yakwa yambe ulonegi yesa icheck chakwasia ati ngania aiwe niambia nusu kuna ngite wone mwene. Uu ni mwena wa katatu wa kumantha usungi uyulu wa kilingisi cha miyeno ya uwimi ila yuyende na ona icho kwa ikundi cia ng'witu icio ni sikivuthukanio wala ona itu thini wa kidito kitu cha kumantha usungi mveani wa uwimi serikali ya kaunti ya Masaku cha Vunanguka. Daniel Mwonkela, Mutongoi TV, kumava muvisini mambo ya wa uwimi kauntini ya Masaku. Naende muvye mwana mundu idani tuikwatia kana mwaitunu kukwata utethyo. Naende ituisonga na mbetu kunikila mauvo makonetie muyumbe wa kiliombunge cha Yata Robert Ngoi Basil ni wabidho wa kanano kuendea na utuika kisomo kwisila basari na vala wadha na kuongelanga kiwango cha basari hivi ni kana kumanenga amaniwa ivuso ya kusoma vatema dhina. Wengine waweta kanave na muvango wa kuseuvia kimanisio cha Yata Sports Academy cha kusomethia amuika maundu makonetie madhao ni kana kukilanja inengo dini wa kisioki nilivotiumbani niwe Beni Musau kumayata. Ainena kavindani kalau kuvingwa kwa mbigwa kwa madhau mama skulu ma secondary kiliombunge ni cha Yata na alame udhau kiwa skulu ni wake vandi ni secondary ulawe matu Mbunge Basil no avidho wakanano kuendea na utuika kisomo kwisila utonyo ula unengeto ni serikali wa basari aiweta kanano kuambatia muswa wao nenga na basari hivi zikayoni siya kuikithia kana kila mumanyigwene wako hata hiviso ya kusoma vatema dhina. Ukija mambo ya elimu, mambo ya basaris, mimi kama mbunge wenu mnajua wenye wanasoma nilianza na pesa kidogo 2,000 kila mtu, ikatoka 2,000 ikakuja 3,000 na sasa nimeongeza from 3,000 ikapanda juu kidogo. Ama mnataka nirudi chini? Mnataka niongeze? The idea is to make sure all our needy students are supported. Ndio mweze kufuata nyayo so that in future you can be people that can be depended on by this nation. And that can be possible when we support you without any form of discrimination. Kwa hivyo mjue tunawashika mkono wazazi wawasomeshe bila mambo mengi. Si ni sawa sawa? Mbunge Basilo ingie wetano kusukumia kwa kimanyisio kimwanya cha Yata Sports Academy cha kusoma dhasia amuika maundu mama dhau ni kana kukili inengo sio. Ndio niweze kushikilia mambo ya michezo kwa hii constituency ya Yata. Na kama mwenye member ama mwenye kamati ya sports ama ya michezo Kenya mzima, mimi mwenyewe nimesukuma. Hivi karibuni tutakuwa na Sports Academy in Yata, the first to be. Hiyo tayari tumeweka kwa budget ambayo inasoma leo. Na tukikuwa na Sports Academy, hiyo ni njia moja ya kuinua talanta. Ndio wale vijana, wasichana ambao wako na talanta mbalimbali tuweze kuziharness. Ndio in future those who are not going to pursue academics can pursue sports as a career. Because we have to support you. Sawa sawa. Sio wote ambao wanashika elimu. Si kuna watu wengine wanakuwa nyuma. Na si ati hawataki. Kuna wengine ni wazuri kwa zote. So we have to recognize where you are best hit and we support you. Ni tadhikila kivikito ni mbunge wa Nandi Hills Bernard Kituru, MC wa wodi ya Kithimani Paul Mwanzia kati wa Tongoi ange ainge. Nimeona maziwa yapo. Vilingi wa Mauvomo Tongoi TV, nyeneta wa Ben Musau. Naende musiasia mwendo alivotisu ya ke Ben Musau yetutuande ni wa udhiumo witu wa mbendi tuandete udhiumo nive mundu mbete Mutongoi TV budget yesu ni kumesia a Kenya muno kutuma mbesa ova siungani naende akasia ne kaingo mutinda ulaongia mbete masitu eva mwene naende budget yesu ya somo mudhenyani omonde tia kutethia mwene ndetu ethi watu yende ya kuvinyewa nundu musala witu wetilwa muno naende asuni ya mwe kati wa mauvoa kana mautumani ya letu ende kuithi watu yuko hata naende kwa oyu tombo semba udhiumoni mukuvitu isiokethia tuithiwa na mauvu wangi kautandu kathivasa. Mundu losa kuwa yembe timwini. Mundu wawiyane ona wa munenga yembe yeva. Manyula nayo uone tabe musina kana itinga yesi lapo.
usu ni mundu wisinesa kana umanthi ndwichenga maundu mesite kweta na no nginya mundu akaliuka na evinda kindu taki kenda passion alafu sainge talanta ni mbunde asia mundu na ni mbunde asiata mostly nyando alangwata amakiuya withia ni so green yani mainoman so ni nende awa from mundu lo tena utena kosi ingi kana mundu tekita ukethene na mugundi cia kuma mundu naketha hena wendi kondo kwekethia ni wakwata cha kwitweta obamwe na kuiva maelo kila twaile kumanya ni kana vaiwia utewa kwiyonea ethiwa ni wetae vaita ikia vitivyo maunduni maku ni wambia tu mangomboka pe kwa yuyu twebuti bonenge nonie uyo swinya kondete na gono uya maseo kwa nenda kikomba kainga uomboka kuma binanyi ilobi maluga la matemange ngoko ngasuyana amobe ya by that time toba onengolo ala matemange ni meba kumeta katakata fluency kana eka komwene kila kenda akeke for example nyina pushiwe nando kweka procurement lakini baadaye nesio enti kwitha ni baba na ndukiatikile kutulwa ngoni ando niwe wisi vala umete na kula wendete komana nake Steven Mwema kilunguni cha wea ne wea kila wakana kwambia saa 12 na dakika 40 va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba ubanga uisanda indi ndwaya wa kulume ubanga ni wisi kwicha mistali no wiche nginya ukeyuma wime kwicha ndwana ni undumwe na kukwatia ni undungi neve tone single 300 na kwenda single 300 mundume pedhina masito nitawa Faith Mwende we single ne kaleto 300 ni single tele si 300 lakini 300 kwa timing kwa mundume single 300 na no manda wa mundu ni manda mundu tuto amashia single mundu genuine mundu trustworthy aumenamo komata wiwie ni otuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development ndaka meswe eso ida wambitese kota nenda tinuka bwete senda kame kwani kwa yeke ya mindoni kana ile uwe na kola kwaondoka ni kula sio kwa kilende kwa hii mbesa si yako hii wisa kukwatithia mundu kwendete thayune cha wocha ndwaima ni undu wivinya muno kwatiania na Peter Mutuse wa Maunda gethomba support baby sitola mwitana muno mutane iditenda kuonenge buso tukwete mundu mutako mana ingi maishane kila wakatano kwambia saa 12 na dakika 40 cia iya mawiyo kilungu cha mbenzi wiyone au memesi kuvindota na aka mesi kuvandwa ni va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba mbenzi dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza tune. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him and he will make all your paths straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Amen. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza. ni na udho chengi ndini wa mesa ya vilingi wa mauvo tukunikile mauvo angi makoneti andwala mekala mathina makikondeka na albinism ni maweta kana namba nene yo ni kumbila wani kuvathulwa mithia ni kivathukanio na muno maunduni makoneti maudhukumi kumana na mwonekano wovala ene ndi makulua maike kumavathulwa kavindani kala komila mianya ya mawia indi mavikie komosa tando angi Alex Munyere na Olani muungami wa milati ya silikali ya albinism ungu wangwatani
mivatanio ya andu ala mekala na mamutha me mwanya ni wawetakana kwa kilungu cha miaka 10 yu serikali ni osete itambia yelu ya kuthinikia mavata mandu ala mekala na mathina a makikonde twelewe mbeangeniwe Angelina Mose. Ainene ava musinde wa Mombasa kavindani kala methi wa maitani ya muthinya wa albinism Alex no wetakana kwa kilungu cha miaka 10 serikali ni tatite vanene kuthinikia mavata ma albino kwa kuikithikana ni makwata uthukumi masivitali na kuthimwa kansa ovamuna kukwata mauta ala mevaka kwisiania na kuvyonisua vala wetakana andu aingi na ala methi wana mathina ma kikonde ni malilikanitwe ni serikali kwa kunengo meanya mawia meviani ya kiserikali. Kwa hivyo leo tunataka tu kusherehekea, lakini la muhimu ni kwamba tumekuwa na wiki 2 za kupima watu ugonjwa wa saratani ya ngozi. Tunaelewa ya kwamba saratani ya ngozi ndicho chanzo cha vifo vingi vya watu ambao wako na albinism. Na ndio sababu serikali ikaanzisha huu mradi wa kusupport, wa kununua mafuta. Tunapeleka kwenye hospitali zote za kitaifa kupitia KEMSA. Mafuta haya yanasaidia watu wetu kuzuia miale ya jua, the harmful rays, sun rays. Mafuta haya yako hata tunapozungumza kila hospitali, at least level 4 hospital. Pia tunataka kuhamasisha watu wetu wajikinge na huu ugonjwa wa saratani ya ngozi, lakini iwapo mtu amepatikana na saratani ya ngozi, tunalipia bill ya hospitali sisi kama National Council, na tunasaidia watu wetu katika kujiendeleza na mambo ya elimu. Wanawiovo nukuwetakana kuvikia UN nthima yake kumavathula albino awetakana ni methi utumaye kumbilo ni mathina kivathukanio takule wa meviani kivathukanio kavindani kalama kuvoya wia kwi manzia na kwiyukilia ki ukwati. Kila siku bado kuna watu ambao wananyanyapaa watu ambao wako na albinism. Na bado watu wako na albinism wanapata shida wakati wa kujitafutia pato. Manake hii jua halijui kama wewe uko na albinism. Lazima uende shambani ukalime. Wale ambao ni wafugaji lazima waende wakaangalia mifugo, na hizo ndizo changamoto ambazo tunapitia. Pia kuna waajiri wengine bado hawajakubali kwamba watu ambao wako na albinism wanaweza kuajiriwa. Ni wa makuli alimu wa skulu ni kumathuthia amanyu ala methio na mathina ma kikonde na kumamanyithia kosi ila matonya kusomeani kana kwithiwa andu mekitumi vandu va kumatola ngo. Ni kwamba wetu labda wengine wanapata changamoto wakati wanachagua professions ili ambazo watajiunga nazo. Mimi mwenyewe nilikuwa shuleni na nikapata walimu wakani discourage kwenda kufanya sayansi. Manake nilikuwa mzuri sana kwa hesabu, lakini walimu waliniambia nifanye masomo ambayo yako art oriented. Sasa kavindani kau Jonathan Matet na ula ni muteti wa kisia enenthi ala mekala na mamutha me mwanya ni wawetakana vena vata wa asi kweka kuvitha ciana ciona ila cie mamutha me mwanya indi mavikie kusiumilani kana ikwate masomo na utethi ula serikali yina wokula mai. Yangu kwa hii siku ya leo ni kuhamasisha wale wasasi ambao wako na watoto ambao wako na ulemavu wa ngozi na wale wengine waweze kutoa watoto wao ili waweze kupata education na mambo mengine ambayo serikali inayatoa, kama vile ndugu yangu ameeleza kama hiyo lotion na mambo mengine mengi. Alafu wakisoma pia, kwa sababu tunasema education is an equalizer of opportunities, na education kila mtoto ako na haki kwa masomo. Gilivoti ya vilingi wa Mauvo kuma kauntini ya Mombasa, nita wa Angelina Mose. Tuisonga na mbele nake President William Ruto ni wathing'irira kana serikali yake ni ikiite mivango mithianu kumanthia amuika mawia va musi wa Kenya na nthi cianza ainena kimanyisioni cha kiuvundi cha
Ainena kimanyisioni cha kiuvundi cha Mitungu na Kilaki kauntini ya Meru, Ruto ni waumbula kana kuvikia oyumbe wa amuika ngilia na yimwe na miongo nyanyani mande udhukuma muvango ni wa serikali wa waki wa nyumba siande vinini kana affordable housing aiweta kana toivikia mwaka tuendete wa ngili ile miongo 25 muvango usu wa nyumba ukethi wa utona kuandikithia namba nene ya amuika ilani mbe wa ngili maana atatu. Wenye taaluma mbalimbali kama zile mnasomea katika hii shule ambayo wanafanya kazi katika mpango ya housing ya Republic of Kenya. Ile kitu mimi nataka niwaambie vijana wetu ya kwamba hiyo program ya housing by next year itakuwa inaajiri vijana 1,300. Many of those people who will be working in our housing plan from colleges like Mitungu. These will be our plumbers, they will be our electricians, they will be our artisans, they will be our carpenters, they will be our masons. Those are the people who will drive the wheels of our economy. Nyinyi mnanielewa jameni? So tuendelee na mpango hiyo ya housing ama tusimamishe? Tuendelee? Wale wanasema tuendelee nione kwa mkono. Aya. And I want to assure the young people in the Republic of Kenya, we have close to 500,000 young people in various TVETs across the Republic of Kenya. We have more in our universities. And I want to assure them that the government of Kenya has a plan for them. And it is deliberate and it is intentional so that we can give them opportunities to work around Kenya and to monetize their skills and their talents and contribute to the development of our country. Umefurahi kuona kiongozi wetu? Si yeye ni kusema na kutenda. Si alisema basi itakuja. Amelete mwenyewe hajalete. Amelete mwenyewe hajaleta. Sisi zote kazi yetu ni kumsaidia rais wetu ndio apange mikakati ya maendeleo katika Jamhuri ya Kenya. Na hasa tunajivunia hapa katika kaunti hii yetu ya Meru, rais anaendelea kututembelea tukiwa tunampenda. Ama mnataka watoke hapa tu waende wazungue kwa maduka? Ndi tuambao semba ndini wa uthiumo witu wa keli tuisiokethia tuithiwa tuendea kunengelelia mauvo angi ala tukumbanisi nduka thivasa. Ona utambite kusiawa ngaini wakwese na akamanya une waku na nicho kitumi kwithiawa na inengo. Nenda kukethia na ndio gocha ndeni wa kilungu cha inengo wa katano wa umundi. Ukakeia kabwau. Uni muyo mundu wiyaikasia we mwene wayethia wachambaite kana kuatuthi na kwauwa muyo ti kindu kilaisi uyisa kumila ubingisana nawo na kukima makuthu nginyoke kulia kone kwatanisie na ikombendi munondo na kemze by the end enda ngewaisi wasola saingi noka akethia badala ya kusoma na watoto ni kusola lakini ningwa hao kindu geni sikuma tondu nende nye tamundu nende tori wathini muno nende tena kibiri chako nikini alao ya usioni kana ikomba ya neneba itwika kimbalutia kindu chana kebyo kinengo kiukinyithasia kundu kutonya kuvikwa ni andu mautala obamwe na kukwalanilia mesa na nene Mwalimu wa Max hapa ni wapi? Lanu kiye motongoi no ndongotani ganga kwa raha zangu kamwili gaka nini vitu niko kena akili ino ya sindisio mbetu kuona va nekalanzi mwalimu endene wona bweka ngwambio musola embosa embwa inengo sio theitu ava kinengo nikiete mundu nguma na kukwambatia kimikalile komana na Salshabeti Wambua kilungu ne cha inengo kila wakatano kwambe ya saile na ndatika miongo ena cia wiyo tutetheanisie kumilia na kutambua inengo kivathukanio niva Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba na udhocha ndini wa kilungu cha Thambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kibeti
onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu umeme biano toothpick ekani tumiende twesu no menete kukuthukiwa ni mundu muka lungila kikukia kila wathandatu kwambia saa ile na nusu cia wiyo ethwa wikalatha yukwenda ethwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie wiungua muome waku wiungua mundu na ethwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona etha ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa muyo ndini wa musinundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana eo chao gwikala life with a control nini nabako ikale na control da yundu twanyakani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthandonde uyani mwitu yawe ande wakomelelie mwana yonthe omituke ni mutanisia wambie kwidepend na tha wisaki ukwenda ukaiya musuvie na ndukamwelekanye nongi usungi wonie kuyanza ni mausuisia niwe atikoke Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Kalibu ingindini wa mesa itu ya vilingi wa mavoto isonga na mbe musese tusioke dia vaya ila livoti ngunengele ile ya kele koneti kana itu dia watu nengele ile livoti koneti ya mawoni ma amwe matongoi muno kuma ile mbetani ya ukamba kukonia livoti kana kuhonia budget ila aso mudhinyani wa mundi ni minister muveani wa Kinandu na Ulani Njuguna Ndung'u vala tukwata uneni wake Ulani we commissioner zamani ya mbunge nene na Ulahwai Senator wa kaunti ya Masaku Johnston Muthama ngaliko ningi tuimudhukise nake muyumbe wa kiliombunge cha Yatana Ulani Robert Basil vala nake unge ulawavikia kwethi wa ainena ni mundu muyumbe wa kitui cha uthuiloni wa sua Edith Nyenze na ende ni goma vikia kwethi wa mayone kama iweta yulo wa budget ya muthenyani wa umuthi. Domestic borrowing kana kukopa kwa kindini tuikomba bilioni 437 na sianza tuikomba bilioni 335 sionde wongela ino ndo moya bilioni 433 paye binda tako bambesa inine beto na wazie budget ni trilioni nya yuko ukoske katu ina pending bills ila ni bilioni 435 ibinda yambe Kenya idho na history ya kwambia mwaka wa budget titoko bambesa nza kwa ni wikwati wako kana twamina kuiba bilioni 435 mwaka usu wa 2025 na 2026 tukakuna budget ya nduma Kenya patetu lute uko banza na waziye bala tumete andu mamanya kana tunaina COVID 2019 COVID 2020 COVID 2021 na tumatu waka ulika election nini na tuedi yaju wuru akopeto na kawu wuru ndana ya leo ukopa nundu wa lapsisu ya mindo ya COVID ya mubidi ya kope lakini wethi ya kindu umina nitumina makwani alamego ono ni mheshimiwa Edith Nyenze swetu isoma budget ya 2024-2025 na katika budget hizo pe maundu amwe o masioma tonoto etetia mwenenzi undu nene undu mbe wa kisoma kisomo ni mongela mbesa na muno kila negwe kyambendese nundu wa kwithia ni makuete kunengwa leu kuma skuluni na kiuni kwithia kitetia muno na kuongela ninge mbesa nundu nitwoniona ciana zito cia GSS ala indans makuika strike nundu wa kwithia maina mbesa budget ino ni ongela mbesa kwithia andasu ni maibwa alimwasu ni maibwa na methi wa permanent and pensionable kwithia kuma July 1st
kwa kiune kindu kimwe kisio niambia na mauzio me budget kila naona kisio chabo chambe imari organize kana ndwala mekoza pension mayambia kutilwa court chakele ni maazia kana beasi ya capitation maskulu esiyo sibo na chaka tatu ni maazia aliuma JSS nime kuibwa maliki muvyani wa permanent and pensionable na ni mwana nusu ni mongela mbeza si account 400 billion na tuyobu county government imezambeza mbeanu si ako make sure uito wena uiti ndokwema kumbeza si awe miwaki u ineki wa mbingi na uzukuru baloku kwangaleko ya budget na ende kila kingi na wasisa budget isu ni onase ni over ambitious undu 4 trillion budget bingi su itengemea mwene through court nanyeta mumbunge wa yata finance bill yokayo mongela court yonge tume aye Tuisonga na mbele tuelekela kuya kauntini ya Makueni sikayoni siya kwa ili ya mawidhi uluko na kulunga waliokuwa nzeve amaniwa ama kimanyicho cha Makueni Integrated Vocational Empowerment Center na ala methi ya wana mamutha me mwanya ni maendesia iseso ya uvandi wa miti ondumwe na kuthesia soko wa wote nsikayoni sia kuongela na kwa ili ya mawidhi luluko ene ndina ene iandama ikulua kuyumilia kutetheani sia ndini wa uvandi wa miti otondo ukale bitalo kuma kauntini ya Makueni ukwidhi wa aituelesia chumwane kise so uvandi wa miti yambiwe ni amaniwa make mansio chala methi ya wana mavata me mwana cha Mivek kana Makueni Integrated Vocational Center makithiuka musieni wao wote kutethesia kuvanda miti avisani munene muvyani wa kisomo va kauntini ya Makueni Irene Makau akiweta kana kielelo cho o makivanda miti ni kuonya mwene nthi kana ona amaniwa ametha na mavata me mwana mena utoni na kianda cha kwa ile mawithi luko na kuthuthia kila mundu kuosa undu uu wa kuvanda miti na kuthesia soko kwa wito ula wailite twitapia ene nthi kana twina jukumu kana twina wea kila umwe witu wa ku make sure kana mauthuluko maitu ni maseo na ni matheu na netu abanda miti ni kana ise kwithiwa nitwisi kana twina challenge ya climate change nundu miti netu atemangie muno but ithita institution pamwe na siana situ alimu na well wishers alama to support ya tambia na St. Patrick's Vocational Center nitu kutabia ene ndikana ithionde na tuthesema withi ululuko na ithionde na tubande miti na tukamisuvia nikeneka ikatutethia na mawithi ululuko maitu makethi wa mema sio sana isi tu japokuwa imwini abled differently kana mena mamutha ma mwana mena kiliko kisio mena moko masio mena utonyo wa kwika mundu manene na sindu makete kwika ni sindu sia quality nzeo ila itona kuteka na twithi itoto yuwa na tu encourage and mama ikameva lamai nikana makatone kwa samwana itembeo yoketi na muvango wa kila mutandithia kuvanda miti ni wa mwithi lukomo kukwata mwaki na vala kila mutandithia wende na kuthuthwa kuvanda muti nza wa nduka yake kana vala ukuni ya biasala ku ingi isio ni imwe cia Makueni na ila ciambisia kuvandwa miti tene ikiambisia kuona nyama uvinduku alani wona nyomusio wa vitiula wikitwe nthini wa kuvanda miti Caleb Chalo, Motongwe TV, Thilingi wa Mauvoo. Ayumbe kuma kauntini mutuisia Kitui na Tana River ni maende kuvitoka na kukonia ngusanisio ila siambeyo kose wa muvakani wa kaunti hii. Ayumbe ma Tana River mainena miakoni ya mbunge ni mathingilile utongo yuwavo lisi kauntini ya Kitui na Eastern Regional Commissioner menda hukudhwa ambaye isio ni sia muvakani o na oyu polisi niende na kumadhinia ateo waitongithia uneni uyu mujumbe wa kilumbunge cha mwingi ya Yulu Engineer Paul Nzenguni waweta kana kaunti ya Kitui yenda kwa kituo cha polisi muvakani uno kana kusia siko sia uvungulu wa mugo na vayina muvango ona umwe wa kukudhwa andu ma Tana River ndini wa muvaka wa Kitui na Tana River. Residents of Kuriti woke up to a contingent of 6 vehicles of police officers who came to do a project that are not known to the residents, that are not known or informed to the leaders of the constituency and the county at large. Tana River and Kitui have some border conflict.
I want to inform the RC Eastern and the County Commissioner that it is not their responsibility to determine borders between counties. The issue of boundary is the work of the IBC. And IBC, we have no commissioners. The police have become the IBC. The regional commissioner have become the chairman of the IBC. They are just determining with the imagination of boundaries. That one is not acceptable. The people of Tana River will not accept. Ni kweli wena ngusane sio kana vurumai kwa upande wa Katumba wala ambapo county government ya Kitui ni nabangite kuthi kwambizia mwako wa kituo kya polisi kya Katumba na bala kituo kya polisi kinakawa anakiaita kwakwa ni kilomita 3 kuma mpakani wa Tana River na Kitui County. Na Gavana Malombe ena program ya kwaka ituo zya polisi, police stations nyanya na kina kio nikio kia kana already nikia kitwe kia kona baridi kikao kia Kanyonyi kana Mandongoi abekingi ya kitwe within Kitui East. Issues ya kwetha bena musumbwano ni ateto ni kwetha kwa miaka mingi ni wethiwe mupaka wa Kitui na Tana River uteomanyikanesa kwa kila kena thina ni laba na atwikie ni bakwa kwa kituo kia polisi anuma Tana River manoni tamolungwe na nini zikana bai mubango olungia ando kila kibo no mekalanie pate bena mu thina witu na Tana River ona ndwethe wa anuma Tana River wethe wa anuma umete Garissa Wajia Mandera ala meta wa Somali. Naende musese mwendo usuni guo muthia wa vilingi wa mavoli voti konetie budget nuthio imekwata vaya mwendo ni wa saa 3:30 ni avikia kwithi wa yitu vitu kana ki ovanini naende nyeni tawa masi wa kitakanola onengelilia mavo kwanzia ya meko ni Teresia Mwende kwa Oyu Tiwanesa.